Bwana ntubakudira itete mbere kwatanira na unikende tochieto tuichokerania atinendi arimi kuma muro yodangadani batariritie atio ndiberigirite okedana ne myundene yo kidirambura etitukani bakwiwa baino kwa bwana arabaeka makida yaone unto utinchuku baino rutereru nende bakunomba dirikari okurukira ministry ya urimi etongerete ne CS medikalenture kubakira nchukuno imwekenda bona weka iri mareo akariba muno bagaitika wandie thangatha baraba itekene na urimi na makethea maingi abia kuria bibiomo ya mpempe na mingao bawete ibairegirite makethea maingi endo gwa boy ya thukanga nontu bwa gantwa ya obieka bakiwa maite maingi baukuma asara inene nontu bwa kuthuka kwa maketha yao nara nende barombete waziri wa urimi Mithika Linturi bakira nchuku ntuku magita ya maingi tukethaga irio kwina mbura kwa utukea kwakirwa store ya gustore bia kuria bietu kenda rikwe kwina mbura tukona ara tumba guciika. Number 2 twina dryer Mikinduri na dryer ra gutengugirita itura au na gutengugiruta koguo dryer eke kwanjiriria ngui nega tethia arimi kwina mbura kwethirwo kubugi muno Mithika Linturi atwakire kumbira tuna atweka irio bietu nao nundu tio wajiri munya akire kura ati atatwakira na irio bietu bithukanga muno kuringana abo bitura turano nundu tona antu gwao gaiga gitomi batu turi arimi banene sana na twina miunde minene sana ndene thangatha ward ira tumba kurima nkunia nyingi o murimi kuma nkunia gana wita mbere amwe na mathina yangi yaraba kwiya kuthitaria urimi bwao ikuthukanga kwa barabara amwe na kwaga rwegi taria thano. County government ekea gutwongera rwe rura twina ru currently undu twina main project eta wa Kunati irrigation scheme na twithairo twina phase iri ya rutere rwa nini rwa Githu rura rugatite Githu na Thangatha location na twina rungiro rugatite Guruni na Thathi na ndo yuka tutumaira na shift kwa huko kwa kombekeka tugakirwa intake ingi imwe ya rutere rurero wa Githu na Thangatha kwethirwo kubugi muno na arimi baruta ngugi njega nikenda inya gitarira gutina mbura twethere twena urimi bubwega kura bombo tutethia tare kurete kwethara kwena thina muno nontu barabara cietu ithethara cie ngundi koito kuromba thirikari iombe ututhitheria barabara nikenda imera binya tukwanda tumba kona thoko na arabi gweta barabara ere connected Mikinduri na Kunati itete kagaya na thai kwena mbura na barabara ina inge na cia Finda Road ciethe no ntuguke ya kura itete ka bareti yagitara kwa mukire cunje kia 60 kirigana kimurandi wa ciringi milioni 2.6 yurayo ari yotetheria arimi baraba inyangirwe maketha ingigi kana emergency locust response program yabura kulikithimo kaririete omurandi yo nteretie Thangatha Silas Nderi amwe na ward administrator Thangatha Komenjage twambire kunengana 40% na turagurira arimi bia kwanda na ndawa na thai turiba 50% thai turiba nengera 60% nio tubaguririte fertilizer na ndawa na icio tukubaru ari na ikenda besa cia ira banenkeri ithira kela ken group ira chiagi ni anto barabande pio nonto bonde ikundi bia sample leto kuma kono irinya cha Thangatha nya bongo ibagwiritwo nontu ba mubango ya thirikari kubonekane kuboyera igita yari rira kwandwa nikenda nya bongo bomba wiko iba utetheka kuma ke thirikari bakiona mbewu bakiona fertilizer bakiona ndawa ira chombe kyo githa cinyelete mwananchi ke especially thayo goribu itete na inya sana bakiona ni nkatho tia warimi baraba gunikite amurandi yo twete ndengo mbeo twete ndawa cia kugirira ndengo nontu bwa maginyo ya tutethia na ndawa cia mpio ndawa gwitwa score ni murandi uyu tutethetie na ndawa ya kurimira ndengo nontu bwa eria mapema koito wigwa ntuko na ruwa twena kwirwo kunene sana nontu bwa ngabana wetu kawira mwangaza nontu bwa ku release into view
biatukinyilana batu tuna nkatho nyingi muno turi arimi. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbeta wa Mukiri wa Mithika.